Watla ke Liverpool kalong ke tim ke Barcelona bha bat ke baklan bor bha apo England Henry peit ke Balajia haba ke kendu ia ke tim ke Barcelona bha apo France bat yelek kai bha ke Barcelona kumjuru ke Bayern Munich tengap dang sngobai phi ki parlang syakana ke channel bat lada pimpat de ban subscribe sngobha ban subscribe te haki jing yelek kai round 16 jong ka scan league haka champion league ke Barcelona Persia ya ke Benfica ke Barcelona kadaya lek kai bha haka ne ke jing lek kai haka bana ka liang jong ulamin yamal ulai lek kai bha da ka baula thau iya ke history kum player ubadang ritsnem karta ban yo ban tep gol bat ka wei ka assist haka ju ke jing lek kai bat kum ju ro urafinha ulai lek kai bha haka bauli yo ban tep artili ki gol pada haka bakut jong ka jing lek kai ke Barcelona kala job da lai le gol bat saulwe haka aggregate point bat kala rung no syaka Quater final kat ba ka Bayern ro kala job da not cool iya ke Leverkusen bat da San Lenot haka aggregate point bat kala qualify kat ba ka Inter Milan kala job da cool iya ke Feyenoord bat saulwe haka aggregate point kala qualify bat penkendit ke PSG iya kinong Shem jong ke Liverpool bat kumjuru iya kinong peit football da ka bakal pelong iya ke jingkompak ka ba itanat pha bat kumban pensukun mau ba ke PSG haka por bagi dang yelek kai haka group stage kala syong hatrai du jong ka table bat haka danger sun kat ba ke Liverpool ka syong hakli du jong ka table haka bana ka liang jong kinong Shem bat kinong peit football kikmil ti bha ba ka Liverpool kan poi bet sya ka final Henry ka kutno ka jingai lenti jong ka tang haka round 16 da ka jingla ka PSG ban yelek kai bha haka ba ka liyo ban penpai iya ka gol ka ba ka Liverpool ka liyo ban tep haka faslik lang ba Dembele bat kana ka jingai lek kai kala kut haka jingya kai Henry haba yelek kai haka penalty shootout nakaliang jong kul ka PSG ulai yelek kai bha haka ba lala bante lakam iya arteli ki gol ka bala pelong ya ka PSG ban job da saulwe kul haka penalty bat kala qualify no syaka Quater final kublai shubun